Wow, Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TV GH so what frame Ajua searching. Dare you go to a facility and start threatening health workers? What but I'm John Mahama now? One more wings, John Mahama or your doctor. John Mahama or your doctor. A so idea for Ankoya medicine and Kwankoya communication. What board I'm wanting. Okay, as a science that for more. John Mahama now what power means my year say no. John Mahama now on what typical school by a doctor Nibi. Oh fool what foolish networks. The camera chatting people, you will do what? I don't know who do one fence you and see woman so. As powerful you thought you were, why were you threatening people? Send out with him there was a way, and I was saying for oxygen. Now this is woman so. Ah? As powerful you that you thought you were, that you were screaming. I didn't want for oxygen. Now one fence in so. Now one chinimoja and quiet blood with. Stop acting foolish. Stop acting stupid. The stupidity in Ghana is too much. Stop behaving like animals. Na mo ye nipa. Enuanom galamsey for medical kan kire mo se obi si wo site se obefa excavator wodidi wudwuma e mane mfa. Se wo free hen se hwan na asoma no. Se hana bi si no amu na beba wo site se obefa wo excavator e mane mfa. Organize the boys neji wo excavator ni free ni nsem na mompam no no onko. Onimu kwanya ye fa so bra galamsa onko bole bamboy ye wura John Dramani Mahama krom tuntumba. Ensuo kakra wo ho a ye nuanom de do cabbage otamelo edi ye wo mumfuo no John Dramani Mahama asanso excavators yakoguo etu galamse. John Dragamani Mahama azan keonetifo president ensuo kakra aka yenuanom nodness ade yemfuo e survival ene hia brain ne ya hochire no wasanso excavators yakogum mo excavator ne yabaje ye no ene yade ne nyina akogu tuntumba. John Mahama ehunu se gold bia unity wo ho eno no waso mo mansofo takwa bogoso mo excavator ne obaje ye no ode akogu tuntumba etu galamse. Medical ka akire mo se obi pie wo site se obaji umfidie a organize boys ye wo ho na munyi mfidie ni mfiri omo nsem mu betimi amomo omo na mompam omo mfiri asase ne so mo omo wo manso takwa bogoso eni nkura aka ema obi maje wo machine hana bisi unim kwanya e fa so bra galamsa yennuanom omo wo north ensuo kakra aka sabi wo mudi ye wo mfudie edidi no eho nene mumfidie ayageye yaso akogu tuntumba bole bamboy eho enene yetu galamse no ensamtrofo ni krom hane dabi Ghana ensamtrofo nyina tukwan Ghana ensamtrofo nyina tukwan achem eni yetimi kotwa baaye be kire Ghana fo si yedi galamse wo ho akufu adu fie na busua fie ni mfichire ene tuntumba bole bamboy John Dramani Mahama krom yes eho nene yetu galamse UTV fo ni krowe mu TV3 fo ni krowe mu Adom TV omuni ha aha Onua TV station motukwan mona mo Captain Smart muni kroyi mu muni ha MPP ba na ehunu ahemfofo sori krowe mu obi atukwan asofo adidima asofo atukwan azan asofo akonfo amugu asore dem samonya asofo omunyina atukwan Ghana akonfo ene omabegu asore dem asofo omatukwan omuni krowe mu bole bamboy enene mumfidi ya yabaji ye tuntumba eho neguo o pe wa fidi agi akotuntumba pe mema di wachi ne ko tuntumba obekonesi wo Mahama di galamse mufi sambetima kanipa anu atumu wo kurom ha mu betumi akanipa anu atumu wo kurom ha ene radio station ni TV station wo kurom ha ntimi nkasa omabanyaba ya hye mu mfunu mu yentumi enton omai we mamo mu magisika kamano atum ene nkrofo sei wo mawe yentimi nton omai we mamo
yentimi nton oman we mamo medical ka kire mo wo manso takwa bogoso galamsey site ya ewo aha ye form ha obisi woso obefa wo machine se hwan hana bisu message wo machine free nsem ubetimi abono onim kwan ye fa so bra galamsey onko tuntumba bole bamboy onko bra hwansa yan kan ya no ntum mu obi ahunehuna ekuro we mu dabi yan kan ya no ntum emma obi nhunehuna we kuro we mu because ye kasa with fact ye mediatro ko tuntumba ko hwe ko tuntumba na ko hwe ne ye koso wo ho John Dramani Mahama kuro John Dramani Mahama kuro enne forest reserve nyina mu tu galamsey mo ne na mo nkrofo ma nananom nsaase o mo de ma o mo so e na mo jeje o mo machine emma obi meje excavator enkrofo nananom nsaase a ye de am o mo so munim galamsey bra monko tuntumba enko bra ho galamsey enne chamai kutu on forest reserve no wodi John Mahama hui nkrofo na nanom nsaase omo yesu adwuma e hono mahu na mo se excavators na me tu galamsey no wasi masase so me na nabi asase ye da ho a me didi so a kwaku ye bo na wasi so sa obefa me machine ka wo besunya nyansa me kire wo kwan a ye fa so bosumi a ye dua maburo me ka me kire wo nyansa Chairman Kutu on mine forest reserve on mine kwaye en wodi Chairman wuntumi eye galamsey krom ha semtwerofo enyina eka ho asem all the TV station ni radio station media for na wo krom ha nyina eso ama no gu Chairman wuntumi so ene Chairman Kutu mo edi wo mine forest asase pipa ena hono emre bia na hono kromu hansa ntwerofo akomano atum yemu bi mu ntimi kan ya no ntumo eyewo ba akopɛ na nipa bia bewu yan kan ya no ntum emma mo nse wo men yemu bi dabi mu ntimi kan ya no ntum mu ntumi enkan ya no ntum yemfa Ghana mu obi nipa ba akonse no Captain Smart yemfa Ghana mamo na mo nse no ena maka kire mo no yenuanum galamsey fo ema wo bi nsi u site hana bi si nsi u site emefa excavator nkotoni emefa enkohye tuntumba entuai dabi ensi sana tie ekrom ha obi nsuro obi su ntimi nka obi anu ntum dabi obi ntimi nka obi anu ntum krom ha obi nya galamsey emefo obi afidie nkotoni aha enu die nsi if se MPP ba power kura ne koso ayebeka oman no monya nhyehyeye emfa ho obi ani ho ebetima bra galamsey aban bi ani ho ye nhyehyeye pa fa ho ekwan ye nhyehyeye pa sene ye be ya ense ye msuo na wo monya wo madwuma obi ani ho ebetimi abra galamsey kurum ha enti munya isemonam eje nkrofo mfidie no muni mumfidie gi a Chairman Kutu mumfidie mu nkoje adoba ewura forest emunu omuguo etu galamsey o my man bofo sabi adwene ni mutim krofo na nanom nsaase ya sabi omudidi so nkakra e ho na mo sisa o mumfidie mo sori a mo nam manso sade moye mo koma